Lijep pozdrav svima, evo nas danas na Velebitu. Danas ću vam nešto reći malo o opremi koju koristim, opremi koju nosim sa sobom u planine, ali ajmo prvo gore malo uhvatiti neki bolji pogled. Ipak se bojim da svjetlo tu baš nije za snimanje, morat ćemo naći negdje hlade. Idemo dole. Evo, krenimo od obuće. Ja nosim La Sportiva Akasha tenisice. To su tenisice baš napravljene za trail trčanje. One su čvrste, imaju zaštitu za prste, imaju zaštićenu petu, lagane su, brzo se suše i što je najbitnije, traju. Uz tenisice jako su bitne i čarape. Za sport vam trebaju samo 2 para čarapa, uzmite si neke dobre. Od odjeće nosim obične kratke hlače za trčanje, isto tako običnu majicu, ljeti je dobro imati bijelu i jedan možda malo ovako kvalitetniji prsluk ili zimi jaknu sa kapuljačom. Bitno je da je sve od sintetike, znači pamuk treba potpuno izbaciti, odmah u početku. 7 kila, to je odlično. Jedna od onih stvari koje ili volim ili mrzim, ali ovo mi se recimo sviđa, ovo je Ferrino 12+3, s tim da koristim samo 12 litara, ne otvaram u principu taj +3. Ima super ovu mrežicu, tako da je teret zapravo odvojen od leđa. Meni je jako bitno da ova cijev ide s lijeve strane ili da ima obje strane kao što je na ovom ruksaku, jer kad skidam ruksak preko ove gramena, uvijek onda mi tu ova guma zapinje. U samom ruksaku većina stvari su stvari za snimanje. Ovo je dron, umjesto futrole za dron tu je rezervna debela kapa, isto tako baterije su u rezervnim čarapama. Ovo je također, tu je kamera i gimbal i ovo je za snimanje. Jedna stvar koja me u zadnje vrijeme jako iznenadila je ova Reactic lampica. Zapravo ima senzor koji govori koliko treba svijetliti, ne svijetli ni previše ni premalo, taman onoliko koliko treba. Jedan super uređaj, to je Garmin InReach, to je zapravo satelitski GPS koji ima mogućnost slanja poruka putem satelita, mogu čak i objaviti na Faceu putem satelita. Kako idem sam, onda imam ovo da mogu pozvati u pomoć. Ima ovaj gumb SOS, zapravo gumb je unutra. Voda za mišku, prašak onaj iz DM-a. Taj mi se pokazao jako dobar jer zapravo u isto vrijeme i tekućina i hrana. Kod odabira mjeha birajte kvalitetniji, ako vam se prolije u torbi. Ove Sursov stvarno je dobar. 2 vrećice, presvučem čarape, obučem preko čarapa vrećice i na to mokre tenisice. Melem. Korni. Šumeći vitamin C. Vitamin C podiže organizam, znači kad sam jako umoran, kad stvarno mi se više ne da, popijem jednu šumeću tabletu vitamina C i odmah sam bolje. Jedna vrlo topla sintetička termomajica, tajice. Miškina lajna, zapravo improvizirana od jedne stare penjačke gurtne. Ove vezice, to sam sam napravio, to je za vezat nešto sa vanjske strane ruksaka. Pepper spray. Pepper spray ne nosim zbog divljih životinja. Nosim ga zbog pasa, pogotovo kad noću krećemo, prolazimo, uvijek ima tih imanja gdje ti psi luduju i ako se neki oslobodi i krene na nas, imamo rješenje. Umjesto rain covera nosim 2 sendviča. Najbitnije prva pomoć.
Ovaj nekakav srednji paket prve pomoći, sve što je unutra je potrebno. Nemojte ništa vaditi iz prve pomoći, jedino možete dodati. Ja uvijek dodam nekakve tablete svoje protiv bolova, šta ja pijem, kafetini. Jako bitna stvar, astrofolija. To je folija koja nas može spasiti od hladnoće i od sunca. Jedan mali švicarac, upaljač i oko upaljača malo duct tape za nekakve sitne popravke. Da me poskok negdje ugrize, ovo je jedna obična šprica koju sam odrezao vrh. Može napraviti stvarno solidan vakum na koži. Računam evo da izađe tog otrova 20% van, opet sam napravio nešto. I moja najdraža igračka, Garmin Fenix 5X, fenomenalan sat, jedini ja mislim sa kartografijom, ispravite me ako sam u krivo. To je bilo to, hvala lijepa. Ako imate nešto za dodat, za oduzet, molim vas dole u komentare. Isto tako ako želite da obradim neku drugu temu, molim vas napišite dole u komentarima. Hvala lijepa.